هیا کو دهێتن پرسا سەرخۆبوون و ڕیفراندۆمێ لە هەرێما کوردستانی خۆرتر دەبیتن و دەبیتە ji babetên herî giringên ku welatî li çavarê ragihandinê. Barzanî çend careka digel navxwe û derve gotûbêj li ser ragihandina rîfrandomê kirîne, lê ew dibîte cihê pirsyarê kengî ew rîfrandom dihêta ragihandin. Partî û êketî di dawî kombûna xwe de sebaret bi serdankirina şandê Kurdî bû Bexda diyar kirin ku pirsa herî giringa şandê Kurdî bû Bexda dê li ser pirsa rîfrandomê bît. Lê dimînî de çavarêkirin heya ku şandê Kurdî serdana Bexda biket. Wekî ew diyar dikin ev ê pirsê êklayî bikin. Di astê navxwe jî de rîfrandom bûye pirsa ku çendîn cara ji lawê rêxistinawên hikûmî û sivîl rapirsî li ser evî babetî bihête kirin. بۆ پرسێکی ئاوا گرنگ ئەگەر ینی گشتگیرتر و فراوانتر بکرابایە بە تاکید نەتیجەی باشتر دەبی و لە 155 دەڵێ بەڵێ بۆ سەربەخۆیی بە تاکید بەڵێ بۆ سەربەخۆیی ئەگەرچی بۆ ڕیفراندۆم 170 قسوورە بەڵام بۆ سەربەخۆیی 155 کە ئەوەش جێی تێبینیە داخوازی ئێمەیە کە خەڵکێکی زیاتر مشارەکە بکە بەڵێ و ئۆکەی بۆ بکە. Endamekî borda çarenivîs diyar diket. Di dirêjahiya dîroka Kurdan da bi zav û şoreş hebûne ji bo bergirîkirin ji mafên Kurdan û dîrkeftin ji paşkuya Tulayekê. بزوتنەوەیەکی ئازادیخوازی گەلەکەمانین لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە تایبەتی ئەگەر بێت و بگاتە ئامانجی سەرەکی چووکە هەموو ئەو شۆڕشانەی کە میلەتی کورد هەستاوە پێی لە دێر زەمانەوە هەتا ئەوڕۆ هەموو تەن ئامانجێکی هەبووە کە بریتە لە ئەوەی کە پاشکۆی هیچ نەتەوە و خەڵکێکی تر نەبێت وە خۆی سەربەرز و خاوەنی ئیرادەی خۆی بێت. Endamekî mekteba siyasiya zehmetkeşan dibêjît divêt êkem car bi zava çareserkirina arîşên navxweyên Herêma Kurdistanê bihêne kirin. Çunkî piştî çareserkirina arîşên siyasiyên navxwe xelkî serbixwe divêtin û diviya ji mêje ew gav hatibane havêştin. بڕوا دەکەم ئەگەر زەمینەی ئەوە بڕەخسێ دەبواە لە مێژ بوو ئێمە سەربەخۆی کوردستان ڕابگەینین. بەڵام ئەو دەرەنجامی کە 160 خەڵکی کوردستان پێی وایە پرسە سیاسیەکان ململانەی حزبیەکان کێشە سیاسیەکان کۆسبن لەبەر ئەوە دەبێ ئەو مەسیزە بگاتە دەسەڵاتی سیاسی لە کوردستان بۆی هەنگاو بنێ بۆ چارەسەرکردنی نێوماڵی کوردی. Dabaşkirina formên rapirsiyê bi beşdarîkirina 22 toêjeran li ser parêzgeha Hewlêr û Silêmanî û Helabja û Duhok hatîne pervekirin û 4953 kesan li ser texên cuda cuda beşdarî têda kiriye ku ji sadê 65 bi belê û ji sadê 21 bi nexêr û ji sadê 12 nizanim bersiv daye. Eyas Abdullah NRT Hewlêr.